nongo batangasira turi nga September intake ntogenderete gwadimita abana elinde baje basome baje wekonya sama tukagocha esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies asiba kwiga Agriculture and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo mkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ensema ya Computing and Informatics mkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ensema ya Electrical and Electronic Engineering mkwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ensema ya Cosmetology mkwiga bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design mkwiga bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kucha sibali bunsi baraganye kwegera kugenda Kigali abana bagosoese college ya Kitutu Masaba koye gubale government scholarship koye gubale higher education loans egiye kubakonya sama somabo na kwakana inyomba na ande koye gubale constituency bursaries kuna bono asabali bakuru Kitutu Masaba constituency umubunge honorable Kilibu Kisairo kuba support yale sana soko baji bursary na ande neki constituency chinde kiri kitretana ne chonsi twaigwananire neki CPF funds baje baba support ya soko baji bursaries yenda cyo muri ndabatebingelinga leta abana Kitutu Masaba elinde basome banyore skill yera abakonye asama tukagocha yama asamange nabo okubatalira ase skuli yiga kusi obakirisi migwitara sikiramba kyabo 0743480999 kusi 0782490068 nabono intake y'umutinyo September nigo egenderete ayirira tariki ni 3 mu tyenyino yo gatano na gatatu mwakano yo wekirubere 25 noyo mu mwancho mu rigerinde no kwegena mbiyora ndonsi asole nabo kwanire nabo kwaligane kunyora mangana maya yekiunga chinsaibere chiabo no botukeli tirani seras nyakunde sense mu imenyererio ni gare finesa nyabokili tangani negatiali twakwaliganira senchira yowe kubuka mbanga motoka gende chiro kanyara motoka netahiyo abamote batamire kombwate sikonyari banyanyarira somwiro sana omonjero yoyo mokurwanya tieko konyora motoka ya isaine chiringi chiribu M30 kaibire na gutuguturo sana okorwa kwana na taite korwa kinde school kinde form 2 ngatware stroke tengo rwali wa aina ikenyeji chinsema chonsi nyagitari weta omusubati yo mukuru mwagamo no thimugirango gosaba bokonyi helio konyoro bugwenia akare chaya ikire yabeire myaka 3 n'enusu gochigoro ntobwate njera tuko na chechae yana chwecha yonsi yani akare ko nachwa okoye na chabuya yachikorenta randirige sari yange yo yake irigesa abare mibeke merigie chae kuboli wa kubwatira kubokeke merie kyo helio kebakonye karibu homoncho mu rigereria hega koro kyogo ichani nigo ya enchi ya ichani ra banta bange magaga ya mate ya mo habara bamenye bense mo ya nyatieko oba kokoro bonchererwa matoke asiba ko yatobina koyonia nigo baboka emambe yemo na konyora matoka bo konye bagurire hayeta ni tishiringi chirebu emerongo 3 nigo harusigwe na gusiakirwa asoro sana kolengana nabo menye bense meyo nigo bagikere kolekyo asiba bolirie obotuki okorekana heri kumanya oyo ikiraniti egakorekyo
Sama gikanguru Faith Mojama nje ndo mumenyi Nyatieko ward gukora biashara bya matoke na bikorera amatuka amangi yaikeire kero yaringi Jumatano mandi kubuka mbanga amatoke agende chiro kanyara amatoke anetahiyo abamote batamire kombwate sikunyari banyanyarira somwiro sana indi nekindateba kuyonkorera lakini oni deni yaye mbwate tware gonteri mwakani nabeire n'omwichano omonene ekero nanyorire oyo ominto amatoke aye igaibire korwa ase abegete achete gotugutuga iga ase orosana ime igo tokorera yani tokweboria amaswali style tochandegete epara tokorigia chisabuni ekero narorire agekora buna eke iga nakumire iga enga buna na omonto okweta ororo nje nkumetie sinju omusani oyo netwara abeire togwetanana nere amatuko amange tokorigia esabuni lakini bono ekero tokonyora omonto akomokorera oyo noyo origeti komong'enta lakini akarora tigamokorera iga rende tare goteba egento bakobuna rende amwakana niga komwakana omonto oyo atagoteba nki bakobuna nere anyare koba gakomwakana nakumirie ebinto biagendereire naende naichani nanya korora binto kabire Osubatio mo bwe miaka ya gatwa korwa bomwaga mo hebunge ya North Mugirango oyo kurende homenyete kerenyo ense mukenya bitegwodi ya township bunge ya West Mugirango ekaunti ya Nyamira ni gesokire na gosaba kwenywe konyoro bobwenya magayo kurwara asemya kemenge gento kirire omuga koye kumutamana kumutigira abana chingaki atabwatikende yonsi osichinjira cyo kwenyorera endagira edina nyanchama obasabira abarai anene banyamira wesoke na kumusira helianyoro bogwenia helianyare chinguru cyo kurwanirira abana baye Samarita ngorokwa edina nyanchama ayo James Seito bomwaga mo sins okorwara kwana na chaite kurwara kinde school kinde form 2 ngatware stroke on stroke na meten korwari wa aina ikenyeji chinsema chonsi nyagitari weta kaba awena kidogo lakini wana ya hikireni ya sound one rene na nyoni batana wa hono hikireni asenga njodo atikan ore isabana ono ngatoka ogole ekonto ile ali barua ngatwale mchando mo kongo ono mpuru makolia matinyo statini kunyara kwa pomba tena kunyara kwa sibino chianga ono chagwana ase mori ona takobo konyi ngende ndigerere wo mongo yo sana wene ekara ana ane patakete pado na ane 07 05 254 680 edin anyancham ya nanguru somo afana tama sinyari ya na system akasinyencho na kamere so mama no ambu tekura ana system anero mpion na jetena no siya bona tinyande na kon na yote tekeni lakini tenga edio kene na ba konya ni nyore kinkoli nyore ntirum yo manara kende spuru ya timba de na nyamba na iga living benda sal siri pa chikuli school yon start tono ochara kwanda ncha samalia tanguru giri batichana edina ne jirani yani michandirane yo kumya mumro yo kande university onyata kanyore kibarua igoti bali kuraya pona abarai babona to komokonya kiagera muntu individual gocha kurua 10,000 yose kubuli muntu kunyagitari tari kanyare kana rais abarai nto bwata muna bone gabana no muntu mya still mugaka no muntu mya muna abandi babako mumugeni nto bwata mo MCA diukiga bwata ko bako korabse nyasaye kero barabeko ko bakesali nyasaye na bagosini yoko mumura buno yo yagustura ko bana kujina magora chira ko anda goye clearance school kukoraranja na goko nene kora kiagera ta kunya tari kunyara kwenda kibarua binari umumuru uli atasogete anyora ka konda igakora iko barari njara
Tole no kwegena huna baraimba chikorwa nkogo sira ase umusu batiyo go suka mutwe ensemo yaboncheria korwa ase chiro ya musocho ase wadi ya Busero ime yebunge ya kitucha cha South County ya Kisii nigo bagwekerege tambokero komuruberi bwo chokubugiye wechire yo magega yebyosiki barabare ne para gutagura wetira asobokonye omumse bwo wadi umuske Vincent Abuga asegi kare kyo giakorwa mu basolero asense meyo iko bakwanira hogosemeru kwabo okina asobunchiriria hochiasa matukalibo sio muliktodani runtire na twaliganira robotirwa senjira yobwekira na matuko makego haitire kurwa chingaki cyo guturubana ko bonchirire hasi chiro au hasi county ya Kisii aserero abonchirire baiga kuromoso cyo bakore gikaro gyo kweroberia oboya igiyekerenwa na barai au bakoragwa no MCA we wodi yo muske Vincent Abuga Dolphin Bwari mwana babwatani au korase sector yo bonchiriria twakwanira mangana mange ayamo ya mangana twakwana mangana security twatebanga kwiga tusabira namaya erinde security itenyara ko ba kerendo ngeria kabere twakwana mangana yo bochenu twakwanira mangana yo bochafu ya ba grade ko mobile isinde nkwana no mo director erinda tokonye container ya mo bochafu wabe kuororekere bo icwere erinde boyigwa ega no twache twesaransana barabo twacha kubategerera amagani yabo na kende ganskiri baratake tuchiko ba represent ase assembly yetu nabona igambanya yetu ko baba goseri kurupara iga ibanda byawo bikaba bikorusigwa twacha kubategerera tumenye nchira kituranyare ko batuko bakonya irinde bagendere ko irigeri banyore sabundi bakwirira abana babonka okwana chinga kecho niko bwali bwiga kwandira kugania ko bonchirira baiga gukina gutira hasi miroburiga boigo wetira soko bwatrana na bwatani bandi au twakwanire ingambo erengia ne igikarukerekia na barabo nande twanyo resolutions citochugo kubwatirana irinde tunyare ko batogo bakonya ase wodi yiga yabo asense mwende abonchiriria niko boigo bakwanira gosemeri kwabo nabona gwetera so muruburiga mbachiko byoka ngwa kangambi yamano kumirana na barairero batutareire bagambi baito twachorete batutareire ndengere tinga mangana yare twabatebi mbagende bachiko tokorera eri tunyare kogendera na into tunyore sabuni yaito yakera rituko twarorire ngano gutwara obwamo buyano bwa matobuya asaba na inchi baminto anene mono buna bono ega ase chiro yaito yalio toigo ego twakire buya senji ogo tuinyora inkuruba terega tasene kya gatembe kuriga mosocho imiye wodi ya Busero ase bunge kitutu cha South imiye county ya Kisii eletera nenguru kwa Daniel Untiri bia muno mulikito Daniel Untiri ha soroboti oro ebi karebyo byabere byo korekana ase bigwanda obye kemerye cha hebibirense ya zone 10 elio ko basemya balemi nigo bya komo elio ase gekarekyo ya korekana ime yekegwanda kya Nyankoba bagokwana kurwansi kinseme cyo aba director abo ni bechaye hamona balemi nigo basemani na gosegetana gokine kemerye ase chiro asabalemi benyorere obwaida boigo hege korekiga gose ege korekigo igo kiarwebwa gochi asabalemi wene kibuna nkogikali bale siasa ekyo kyabere kikoletwa ase sector yo naba na siasa anene ase county ya Nyamiro muri kitopoli kapokara orobotirwa senjira yobwekera lero kali alengeri tukoli omwelyo ase ikale kyagendera ko bagakorekana ase bigwanda ebibirense ya zone 10 nigo ekiwande kya Nyangoba kyanyoreri bagali oko bahaliganya aba director abayiga abateneri bechitundu bali nabanya committee bechitundu bali bwego barabalimi banyara ko bakobwato kirobo semya enjereke gwande kya Nyangoba kyagendera ko bwego seselia samatukama yega chingaki abalimi banyara ko bakobwatuka ayibago koran Nyangoba togo chakwana no second payment because in chisabitino bokora na road east paka west factory noe Nyankoba konyeke koba mang the top most now the now factory and yon sietanye bwe from the west abere siko baketesa atu abere to basemania balimi egento to yakore cha yabengiya ntori ko buruga cha na makombe igwa to simora obo cha buri ora ase cha jitu akare cha ya ikire yabeire miaka 3 n'enusu gochigoro ntobwate njira to kona checha yana chwe cha yonsi yani akere kona chwa oko yena chabuya yachikore ntarandiriga sari yanga yake irigasa aba director bali benyorera mabaga nigo banyara ko bagusegeta umurimi kwani kibunango bekare kemereke yagiye cha mutubu nenjire yemo eranyara ko bageko bakonya gento boigo bagendere ko bagwake tege egati abana siasa bagendere ko baguturubania ekemereke iga na ba minto baona ko gikenya
kwikatugikiria agakabwanya omuntu karibu kari nyagosokia ebintu so nyagokwana n'abantu bao omuchiganya oichota maiti ngoyo ningo mbuyore Ito nalo kubasaba support ya body ikasiasa ndogo ndio kanali ko sawa de baminto asinge nche chaine yaito gato yerende umuntu yongo burikani areke mergie chae tigage twaro marembe ntobwata challenges cheito igato chimane kintu tuweka nyumba kuna bono tuachira iga tumanage issues matters of tea ningana habo igo egati abateneri abaiga betundu bali aho awe kubara bali banyara ko bagwake tege na kuganya abanasiasa kobera ramoneke melikiga likakirasire uremeli binde byasirite asama tukamagega inginyore nari ngomoke sane kera muga chagite njire migosi bana tege torentera siasa teyo gosi abantu bande tora abana togokinia abana to echayo kane totigariti ibagabwenete gosemia balimi baito nakibakorusia metera ase chaime nakibakobeka obwoyo nakibagotiga gotora sokouru ere bono chakire gosegeta gwechisegi egere kemeri yaito kiranense tutagite ne tutogenderere kuna abantu bande bagenderere taso bulimi ubwecha ikintu twakumi mono ya bagotoreterera tiri biba bagotoretera imbusuringiya togotora amatukano katwire tundubari twarete factory eginko reporter getaseni kya wanjete kya gatembe inche gonguru kwa Polycarp ukara Bia muno mulikito Polycarp ukara so roboti uru eka romo na chibino munene mata ko marobireti gwekirana haiga harongoro agusiri tukulia bwankyo elioko igora bene kigambiro ke municipality nigo ensemo yabarai obeso kirena ukwanira haribaganeti umuna chibino yo akora sebigambiro berongo ruagusi mulikito plani nyakunde roboti rwa senjira Ekero munachebi na umunene aiga Kenya Martha Koome arobeire gwikirana ase kigambiro gya Kisii liko igora bene ekigambiro kya municipal nigo abarai ao besokire gukwanira ali abaganitie umunachebi no yo akwanire ukwana ime yo mochie okisi muliki umunene bwe kiombe kya Gusii Governors Watch musubatire chotundo nigabolie bigambiro bimentwe na boigo abanachebi na ime ekigambiro gya Kisii nigo boigo agania kobe no boene no sioku ase ebigambere ebyo kesi chire chinyingi sana so tutaite mo courts chibe opened ande to appeal tonyole ntu appeal court eto kege na judges bamentu babangi nechi court chine chigoru chikoti chire chagetu the former chief justice Muna Maraga chinyingi some of them ne yamere ali nyanturago ibeno nero nebwana tekuigoru tutagete na ande openness ebo na administration atebi abantu bagokora court bakole biasara in a more transparent and open and fast way nase ensemo yae yokobolia ekerogo kyo women rep ime county ya Kisii Rebecca Nyatichi nigo agikelia obosagani bolia bwakorekanete ase semo ya Keumbu abwase abolia ebigambero bya Gusii bienekie oboene abali bateneneta bangana ya court batige kwenea nabasigara batige kwenea mirengo ya kisiasa banyoro yari no mwana siasa gete kera bali the other party ba beire ne shida bali go solve bana babe neutral abantu bunabo judiciary most cases tubandi ko ba police tubandi ko ba neutral inga kiri mapinduzi itetugari Keumbu we have not seen justice because these people wako online wana post they are free nase ensemo yae umurwaniri boboene bwa mwanyabantu Thompson Osoro nigo agania ekero umunachebi na Martha Koome araikirane aiga Kisii tukolyankyo akwanere igoro yebina byababoroka byo byabeire bikobera ase kigambiro ase egeka egetambe egentekenene Chief Justice kagocha atete kwanda kumuboli mambi kumuboli tole na atole atotebi ebinambire ga bya abantu bagoroku ababoraka byabekirwe koti byabeiro emyaka emingi ekesi kobeku kyabekwemeti enyesaba gochimoini wane kesi kyaberire koti ababoraka abambanya konyora haki yabo nase ensemo yae mwakili Stephen Asiago nigo agania okomentwa kwebigambiro anene ase omuchie ogembo abo ase agania okobekwarero gwekigambiro ekenene nonya nekemo arenge ko request une karago chicha mochi muno yibo gembo atonyorere nonya ne high court ya gosekeroka erinde ebine ebyo binge bigo chicha byetinya na bosongo ase kigambiro kya bosongo binyore ngebinde kogenda birase chikoti echo
Ginko ripoteli igetaseni kia Getembe riatariane Brian Nyakundi. Biamuno muri kecho plani Nyakunde ha so roboti urwo. Oko boli wani go kwa ruru cha sabibuli kwenne kibuna nkulenda barabana babo chinka kechiga. Chi skuru cha sekirwa so mutimuko werusa yetamu ya karabune nchereyemo. Yoko bageria gutwara chimbo chingiya na kubatanga kurwa kanyora malita mapema. Chinka kibara chikwirana sechi skuru. Chinka kechu boigo nigo abarokigwa babuli wekwibwatirani chigosali unenchereyemo yo wetanga kurwa so kwibwatirani nechi sabu chimbe. Ndane tutembee kama jamii moja, tutembee kama familia moja, taifa ni moja, vile watoto wetu wamesema. Hapa Majengo pombe haramu imekuwa ikiingia. Tumekuwa tukisumbuana sana hapa na idara ya usalama. Tafadhali wewe kuwa mzazi, chunga mtoto wako. Chunga mtoto wako, hakikisha ako salama, tusianze kupata early pregnancy watoto wakianza kurudi shule. Wameacha zile mbinu, zile njia mbovu, wamekimbilia njia ambayo ni hii ambayo tumetoa ya mchezo, fursa ambayo tumetoa ya mchezo ambayo inawatoa katika mahadarati. Wangekuwa wako katika kuonja, kuvuta, lakini wako kiwanjani kutia tizi. Monday to Friday ni tizi, Saturday and Sunday wanacheza na timu zingine. Kwa hivyo their time is occupied. Imesaidia vijana kuepusha na midarati. Saizi kwa ukweli tukiangalia ile muda unatumika kwa vijana kufanya practice, wakiangalia zile prizes watapata na nini, zimewatoa katika njia za mihadarati. Ukiona uwanjani saizi vijana hao wote, watoto wote wale ambao wako hapa kwa sababu wiki nzima wamekuwa hawako katika mihadarati. Monchomu ligerelia haso roboti runo togoswera liboli lieli chukulia rero nene kugwatikana nogosie koge chiskuru nene buna yo moiboli merobiri kyobegete aso kwene kibuna nkolendo rumwana chinga kechiga abasiekire chiskuru aso kwene kibuna konyorare obolendi boisaine ne buna yo moiboli merobiri ki kwebikire helio kwene kibuna kolendo rumoro kibwa chinga kechiga are aserusa sanga mwananchi birangere bya wetrasi namba ya simu ya 0716111177 Getembe ti Facebook na boigo YouTube batoke birangere bya gali nkoirana ninchiko bisoma senchira erendonge iboli lyo tsikura rero sanga mwananchi wetrasi namba ya simu ya 0716111177 boigo Getembe ti Facebook na boigo YouTube tonyoro motimo komoke tokerana ingendere nekyonga senchira yo wekira. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking guse obusoni bw'ekyanga n'ebintu ao abo ase bali na mbeyemo asugutwara machine ichekerero nebinde binge nkwegerie bare amangana a beauty and hair dressing aigon nkwegerie bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebintu ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndeyonse era sorgongoroiga asamali tankuru kwa Alpato Maliba mwalimu munene Gitebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana sogotoa institution yegocha saya asengencho etagete komenta uchusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana wache skuru linde banyore system cyobufundi
Biamo. Boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche ni chi company ao secretarial na plumbing. ne aino munchile na nutagete kwa igendereria na bwigo gukinya ebiasara biaho elio onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri guseti nsemo chinde ebe ni supermarket utagete koreria wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obosombi gwika chi event unabono ilia catering egatie chinde twakire esimirero wetera ase namba 0143567165 gose 0704765412 bwigo nabukututalira ase chabizi chetu imeyo mucho musongo asamagacho auru towers irongo litangani mbarabari na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kinya obunchi libwa ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikineke unga kia mamagusi. Karibu na inde homo nchumo ligerelia kitoka so entunde ya kabere ya kiunga chinsa ibire igo togo so amone libole anene kogwatikana na barokyo basi kireru sabu na yo moibole mero birikyo begete aso kweneke una nko kwa nero mano chinkeke chiga bare ase erusa ase omutima koberusa yetamu ya karibu na yo moibole mero bekyo bwa bekire kweneke buna nkolendoro mworo kibwa chingeke chiga ale ase erusana rege korokwa nerera venda korumarani agotena nchemiro benabekire mworo kibwa no komugorire simi osomera chinga kya kolire gasi naboigo ogera tesoi ase obosali oya korokunere Emmanuel wakorwa muweko era gotena niga kubolia baiboli wikaransa na bana babo ayiliyo kuba kwanira Kandira kuba tukebirangiri bya wetira ase namba ya simu ya 07161177 waigo Getembe TV Facebook na waigo YouTube namba ya simu asokolike uchumbe nkego cha SMS ase namba ya simu ya 07161177 Getembe TV Facebook na waigo YouTube. Murai benso muske William Ruto ni gateruna ensi ya Kenya ne bwato sibore bwa kiroyomo wikirani hobo karirwaye asokubwatiri chiko ukwana chinga kyomura namo na begeni be kanisa ya Friends Church ase nyumba y'oburai ya State House ya Nairobi Murai bense nigo hakere koko
amaroro y'umwaka w'ekirubere na 30. Tuko na uhuru wa kusema, tuko na uhuru wa kufanya ile tunataka, tuko na uhuru hata saa zingine tunapitisha mpaka tunatumia kwa matusi. Tuko na uhuru ya kupiga kura kwa mtu ambaye tunataka. We are a robustly democratic country. Tulimfukuza mbeberu ndio tuwe taifa huru, lakini hatukumfukuza mbeberu tuwe nchi huru na tuendelee kukaa kwa umaskini. Hapana. We are supposed to move tuwe nchi huru, nchi ya demokrasia, lakini pia nchi tajiri yenye iko na nafasi ya vijana wetu kufanya kazi, yenye iko na wananchi wetu hawalali njaa, yenye tunaweza kulipia gharama ya matibabu wananchi wote. Hiyo ndio Kenya ambayo tutajivunia sisi wote. And that is the Kenya that is possible. Nyinyi mnanielewa? Sijui kama mko na imani kama mimi. Mko na imani kama mimi ya kwamba tunaweza kupeleka hii nchi yetu isonge mbele? Mimi niwaulize marafiki, kama wengine walifanya, nani anasema tuwezi sisi? Tunaweza ama hatuwezi? Sikizeni. Nchi kama Korea na wale wengine walikuwa na sisi, wamesonga mbele, sisi tumewacha nyuma. Hata nchi nyingine kama China ilikuwa nyuma yetu. Just imagine. China ilikuwa nyuma yetu. Shirikiana na nyinyi kwa mambo ya matibabu ama mahospitali. Na mimi najua ya kwamba kuna mahospitali nyingi ambazo zinasimamiwa na kanisa hili la Friends. Mimi nasema asante sana kwa ushirika wenu. Tunashirikiana na nyinyi pia katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Mimi niko na viongozi wengi wanaonisaidia katika uongozi wa taifa, kuanzia Prime Cabinet Secretary, mawaziri, PSS, wale wengine wote wa bunge pamoja na magavana na wale wengine. Mimi nasema kwa kanisa la Friends, asanteni sana kwa ushirika wenu, na kazi ambayo tumeweza kufanya haingetimia kama hatungekuwa na ushirikiano. Omonene bwa waziri oyiboigoro mu waziri bwa mang'ana chinsi kwa Musare Mudavadi igagendere kumwakiriko ko muraibe Nsomusiki William Ruto kubwatikana no bokariribu ya obwo hagendereire wekirani gochi hasaba na nchi ukwana se nyumba yobora ya State House shinga kikirana asigi karo kyo muraibe Nsamo na bageni be kanisa ya Friends Church. Mudavadi ni garu kubolia gochi hasaba na nchi gochora baraye barabaya. The gentleman seated there, who is our president, has got to figure out, in the middle of these rising costs, in the middle of these challenges, how can I also have policies and interventions that can mitigate the impact of that war? Fertilizer is being brought at a managed level. Fuel has to be kept at a managed level. But the war is not over. It calls for leadership, it calls for stability, it calls for planning. That is where President Ruto gives us direction. And it is our responsibility to speak the truth, and our responsibility to guide and to help our children. It is dangerous to give leadership and responsibility to an individual, be it a man or a woman, somebody who is bitter, who is driven by vengefulness, who is driven by vindictiveness, cannot be trusted with leadership.
We must stand firm as a nation and know that leading a nation is bigger and more complex. It requires patience, humility, as you have said in the many speakers that have come here in the sermons. We must not change or give our sovereignty, our right, our sovereign right, our sovereign responsibility, and then reduce it to an ethnic pole ya ukabila. Ekiombe kiobomo lazimio la umoja wa Kenya igo litukulia rero kiabarigania babwatani habaye gati abomo konyu bomuraibe kiama ya Jubilee Dr. Fred Matiang'i moraibe kiama ya BDB James Omingo magara hegati ya baraibande ukwana nabariki bamungana homori kyomonene bekiombe kyo Karoli Omondi igo hene kiribuno kubwatira no kuoni igo kore heya moyemeroberi yokwene kibuna wero bibali bene asobachori hobonene bo mwaka bwechirubere 2025. It is my duty now to communicate to the public the decisions made by the Azimio Council at their meeting this afternoon. One, the Council resolved to reorganize the party structures, the various organs of the party, as well as to move forward with the rebranding of the Azimio coalition. Secondly, the Council made a decision to admit 2 new members into its ranks. That is His Excellency Fred Matiang'i, the Honorable former Governor His Excellency Peter Munya, and Honorable Senator Lenny Kivuti to become the new council members. So there are 3. So there are 3 new members to the council. And thirdly, the council also made a decision to invite one of our founding members, DAP Kenya Party, to rejoin the coalition. And subject to their internal processes, the party leader, His Excellency Honorable Eugene Wamalwa, is here. He has confirmed they will be doing so. And finally, the council resolved to invite Umoja na Maendeleo Party, PDP Party, and the Democratic Party to become members of the coalition. And their respective party leaders are here, and they have also confirmed that subject to their internal processes, they will be joining the Azimio coalition. Waziri bobokoreri wa serikali Geoffrey Ruku nigesokire na ko mumuchu muraibe kiama ya DCP Rigathi Gachagua hamo no yolengo muraibe Nsuru Kenyatta asokorekana ko bagabamenyi borogongo rwa Mount Kenya. Ruku ni gaterebuna bananchi borogongo ruo nigo barachikweneki buno muraibe Nso Muske William Ruto nkoirana arasobora ya sentunde yakabere asobochori bo mwaka wechirubere 2025. Hivi mbaya kuwa mkora. Tulisunguka hii 2013 na 2017 tukisema ya kwamba miaka 10 ya Uhuru Kenyatta na miaka 10 ya William Ruto. Tulisema hiyo. Sasa tukasunguka, William Ruto akapata yake, Uhuru Kenyatta akapata yake 10. Alipata ya kupata. William Ruto akapata yake 5 ya kwanza na shinda mingi sana. Na hiyo shinda alikuwa analetewa na mmoja anaitwa Uhuru Kenyatta. Sasa jameni, kwani wanataka tuamini ya kwamba watu ya Mount Kenya West ni wakora, ni watapeli? Kwani wanataka tuamini ya kwamba hatuwezi amini Mkikuyu wakati tunasema tumeweka mkataba na yeye? Uhuru Kenyatta ameita kongamano sijui ya kufanya nini, ati ya kuhakikisha vile William Ruto atatoka nje ya serikali. Pale kwa hiyo cabinet, mimi naweza sema ukweli, the truth, Kenya iko na bahati kuwa na rais ambaye anajituma, anatia bidii, anawajibika, anahakikisha kwamba maneno ya taifa letu la Kenya inaendelea vizuri.
ati na huyu rais ndiye Uhuru Kenyatta anapanga kila siku vile atatoka. Huyu rais ndiye Rigathi Gachagua anapanga kila siku vile atatoka. Uhuru Kenyatta, Rigathi Gachagua, munaweza shikana, muweke Murang'a pamoja, muweke Nyeri pamoja, muweke hiyo ingine pamoja, lakini niwaambie ukweli kinagaubaga, sisi watu ya Meru, wa Tharaka, wa Embu, wa Mwea, wa Isiolo, tutakaa ndani ya hii serikali kwa sasa, kesho kutwa 2027 mpaka 2030. Abananchi b'ensemo ya Nandi nigo besokire na ko mumochi oyo orengo mokonyi bumura b'ensi Rigathi Gachagua kwatikana n'echinkwana echiabaga kobwatuka gochia somura b'ensi Omusike William Ruto echikoreng'ana n'abamenyabo enigo chiarenge chitabwata maskani okwana chingeki cy'abananchi abo nigo baruko bolia gochia saba Kenya kubeka omumo chingeki chigensi ya Kenya robireti gochiokorobo chori obonene bulibusyo. Tumesikitishwa na maneno ambayo naibu aliyekuwa rais Rigathi Gachagua aliongea kuhusu rais, mpaka anamchokoza rais, anamuita nyoka. Sasa sisi kama supporters wa William Ruto tunaona sisi ndio mayai. Tunapenda kueleza masikitiko yetu kuhusu kauli zilitolewa na Mheshimiwa Rigathi Gachagua dhidi ya rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto, ambapo alitumia lugha inayodalilisha heshima ya ofisi ya rais. Sisi kama wamama tumekasirika sana kwa ajili ya matamushi ya Amunyoro kumuita Rais William Ruto nyoka. Kama wamama sahi ama watoto wa nyoka, sasa tutaenda wapi? Tungeomba NCIC ichunguze matamushi ya Rigathi Gachagua aliyekuwa naibu wa rais. Haya maneno imetutia wasiwasi sana, hasa sisi wakaaji wa Nandi ambayo tunajiona kama mayai, vile mwenzangu amesema sisi ndio mayai. Tafadhali NCIC ichukue hatua mapema na haraka. Tunataka tumwambie Bwana Rigathi Gachagua, hiyo matamshi ulitumia ni vibaya sana, uliharibu mdomo, na sisi tukiwa Kenya, sisi wote ni wa Kenya. Watu wa mlima na watu wa Nandi wote, ama hata huko chini, sisi ni wa Kenya. Na we kiraga bumoncho mo ligerelia nongo keromo yobo mangana maya ye kionga chinsebere chabo no butuko kulende chikoraga chinsenye ningera nankumanya senchira yobo kerano kubwatikana niliboli de tskola rero paragaiga bagendete kubwatso kebirangereli byabo asenchira ere endonga korokunere Evanisi omaliba korunya mataro agotebuna abana ba mbali kuigwa nigo bagendete kwa haba iboli stress ikorengana monera goteba sekeli buna mbali kuigwa ekero bako nya kubwerwa esinchirere ndungi oyakoro kunera fiki yabuto agotena abana nigo bagwenete kuirwa amugondo kolema aiga nindo chenere gaiga Facebook akoro kunere koroku chenfa nyaera gotena no abwatite yema seyemo korwa hapa iri Nairobi atena haba iboli tigabaikaranse na abana baba sinchira erendunge Facebook ni murochega igacherwa kerbo era gotena niga abwatite kiunga yema seyemo korwa Palin Kingdom wika Getembe TV akoroku nere Charles Rwanga era gotena no alime yagetemba sinchira erendunge akoroku nere Anthony Ratemo ere korwa Metamaywa no harime yekiunga senchira eyobo kira nawe kiraga bumancho mulirya ngwe kira mweli obo mangana maye yekiunga chinsebere litirane Cyrus Nyakunde asensemo yebimanyiryo ni galenge fenesa nyaboke magachi kamera ni galenge DJ Atsani oyone kichibichana muliwe kira senchira yobo kira no ni galenge yonuke atuti nago sabiro twaro buligirya borobuya Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana Mati, ninjo Bangina ninjo. Nchogu njamete menge. Nchogu na ngitimo kolore ne kabisa mete akamenyiro sana ime. Na mbona no eri chinchirororo. Si atamete gochia lioro ali. Ekori ebinte binge biramagwa birakeregento. Enda yayo konyore bungane tikiregento igano gukwananga umuntu kabwati rungane usimburu irete bwa mubwata muteme awao unencho eliyegere mutemera mariogo awao nabakubwena bubina nabakubwena bwango nakieko gero umuguzi atete na nchogu
njamete mengi no nabarwaira amarwaira tubwata manga kirerero tiga yateme tema munya gitari okoranga taracha na tema iga kanyuno na mario ayeke usiarabu tali elimo tema bera atatu pakelimo muri gwererane nchogu njamete mengi Bagaka ninjo, ninjo remembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo bangina ninjo. Asamaria Tengorwa James Barale Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, iliyotoka Limongoni, Kitutu Masaba constituency ya Mira County. Kitutu Masaba Technical College ya serikali iliyokoa abana courses au chuo bundi na ndabone gentege tangani ndatikura werene lingambi yamono asoko abana woje college na especially during the May intake na ndabone ngo batangasira turenga September intake ndoga endelete kwa admit abana elinde baje basome baje wekonya sama tukagocha esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College ebwata chikosi buna Agriculture and Environment Studies aziba kwiga Agriculture and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration asinsema ya electrical and electronic engineering nkwiga bale electrical installation na wigo electrical engineering asinsema ya cosmetology nkwiga bale hairdressing wigo mbabwate fashion design nkwiga bale food production yani cookery na wigo food and beverage production wigo mbabwate course ya driving kocha sibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Abana bagasomesa college ya Kitutu Masaba koyego bale government scholarship koyego bale higher education loans egiye kubakonya sama somabo na kwakana inyomba na ande koyego bale constituency bursaries. Kuna bono asabali bakuru Kitutu Masaba constituency umubunge honorable Kilibu Kisairo kuba support yale sana asoko baji bursary na ande neki constituency chinde kirikitretana ne chonsi twaigwananire neki CF funds baje baba support asoko baji bursaries yenda cyo muri ndabatebingelinga leta abana Kitutu Masaba elinde basome banyore skill yera abakonye asama tukagocha yama asamange nabo okubatalira ase skuli yiga kosi obakirisi migutara kinamba kyabo 0743480999 kosi 0782490068 nabono intake y'umutinyo September nigo egenderete ayirira